Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edita Avendaño, Alcantara family, Silvan Vasquez, Rhea Laureano, Aaron Guess, Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Helen Sabado, Jose Sabado, Jorelyn Sabado, Vlesi Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Devian Santos, Rose B. Pasqua, Dave Clarin, Franco Dale Clarin, Cesar and Jocelyn Maluntang, Jenaline Maluntang, Tanueco and Enriquez family, Russell Orbistondo, Sunday and Let Basilio. Para king Kebaytanang Silvan Vasquez. Para king Kapagnasan that Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Arthur Wilkerson, Ciro Mauveric Fabila, Chelsea Fabila, Michael Fabila, Arnold, Rochelle Tio family, Ronnie Camille Santos and family, Raquel Santos and family, Raisa Cruz, Sinaida Garcia, Alex Mendoza, Luigi Torres, Elizabeth Bacani, Mr. and Mrs. Edwin Torres and family, Jose and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, Joseph Benedict Healthcare, Arthur Wilkerson, Jay's family, Ciro Mauberic Fabila, Chelsea Fabila, Michael Fabila, Grace Santa Ana, Ovet and Minda Garcia and family, Nancy Garcia and family, Edna Livo and family, Cesar and Jocelyn Manluntang, Devian and Jefferson Santos, Dave Clarin, Jenaline Manluntang, Franco Dale Clarin, Rafael De Clarin, Joseph Marcos Santos, Angela Sophie Santos, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Rogie Enriquez, Ian Erese, Raymond Arcilia, Charity Bodog and family, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, May Sunido and family, Myla Malonzo and family, Alice Eugenio and family, Vicky Aguilar and family, Corazon Cuellar and family, Rodolfo Ocampo IV, Reverend John Yutuk, Reverend Harold Garcia, para king Malagwang Kapaldanan dari Jonathan Bartolome, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Vernice Canta, Olive Pasco, Marvin Dingal, Geraldine Adan, Luz Navarro, Christine Abrigunda, Father Falls Sahagun, Father Emil Dison, Father Fer David, Father Ryan Sumang, Bienvenido Flores. Pangaditala ring kaladwada ri Raymond Ernyo, Gan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Reverend Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Ernesto Kimbo, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Finpin, Felicidas Valle, Estelito Valle,
Diosdado Ferez, Arthur Villanueva, Gregoria Hernandez, Ricardo Castillo, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Aleta Flores, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rupino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Evelia Francisca Meng, Christy Juan, Nazaria Anastasio, and Loretta Macabali, Yolanda Adan, Binancio Adan, Eva Azahar, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Pati Maong, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Arlene Salva, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Roberto Wenceslao, John Concepcion, Ernesto, Teresita, Jaime, Digna, Ramil, Milanio Cruz, Melito Villar Jr., Remedizo Paredes, Leonardo Paredes, Lisa Pangilinan, Lisel Ann Pangilinan, Leonor Vergara, Leticia Martinez, Romeo Esguera, Elicio Esguera, Arceli Reyes, Rogelio Reyes, Clarita Tira, Peles Simon Ocampo, Felicidas Ocampo, Bienvenido Ocampo, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Aurelia Bantug, Roger Capati, Simeone Eulalia Enriquez, Bong Dunca, Normita Cinco, Romel Nava, Candelaria Manangkil. Pangadiitala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magnisatamoy Reverend Father Nolasco Fernandez. Oh
asukol, at inyang insablang pibandyan nyo, mesamsam. Tinggap yung matula, pablasang baluyo, king ating pang pibandyan, alalong mayap, at alang kayangganan. Inya eyupainan ing lubyu, uling ing tetaganalub, magdalang maragul, ayablas. Kailangan ing mibata kayo, ban atuparan nyo ing kaburyan ning Diyos, at kamtan ing keyang pangako. Uling ing kasulatan sa sabyana, king saguli mong pinandit, miras ne, iting pengakong datang, na malambat datang ne. Ing taong pinili ko, miyeya, agpang king kasalpantayanana. Dapot, nung painggulot ya, eko tumula kaya. Dapot, etamo kabilang karing painggulot at mga pahamak. Bagkus, kabilang tamo, karing sasalpantaya king Diyos, ang mga ligtas. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing kaligtasan ding makatuliran, King Ginoo manibatan. Ing kaligtasan daring makatuliran, King Ginoo manibatan. Magtiwala ka, King Ginoo, at dapat kang mayap. Ban payapa kang manuknangan, King Labwad. King Ginoo, panintunan ing tula, aburi mo, at kayang pagkalog, kapag nasan ing kekang puso. Ing kaligtasan daring makatuliran, King Ginoo manibatan. Ipagkatiwala mo, imbiye mo, King Ginoo, manalig ka kaya at saupan ka. Bakit nang maslag ing kayapan mo, at ing kekang katuliran, anti ing aldo ning kautuan. Ing kaligtasan daring makatuliran, King Ginoo manibatan. Ing Ginoo ya ing niningat, king paglakad ning tao, at king kayang gagawan, tutulaya ing Ginoo. Nung mitakid ya, makanyan man eya miragsa, uling ing Ginoo ya ing niningat kaya. Ing kaligtasan daring makatuliran, King Ginoo manibatan. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Ya ing karelang santungan, king oras ning kaligaligan. Sa upanala ning Ginoo at iligtas, ikabos nala king gamat din taong marawak. Ing Ginoo, yan pagsantungan da. Ing kaligtasan daring makatuliran, King Ginoo manibatan. Parangalantaya ing mayap a balita. Pasalamat ko, King Diyos, ay igpatamo, kapamilatan ning ginutang Heso Kristo, at ing kabilugan ning kayang mensahe, manatiliya sa kaya kayo. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya
Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, nga na pang Jesus, ing kayarian ning Dios api kawangis me king metong asasalbag bini king kayang asikan. Kaibat ng daraptan ing sadya ng gagawan aldo-aldo, sibot at lumabong ing bini. E nakamalayan nung makanano, ing gabon yang balang pasibot at babye bunga king tanaman. Muna, lumtoya ing bulong, kaibat ing buko, at kaibat ing pamaglaman ning bunga. Potang ing bunga matuana, paluta ng agad ning menanaman, uling miras na ing pamamupol. Kaysano ya pa, malyaring pakiwangis ing kayaryana ning Dios. Nga na pang kinutang Jesus, nanong talimhaga ing gamitan tamu batayang ay larawan. Kawangis ning metong abutol mustasa, ing pekamalating dili karing sablang bini, akinwana ning metong ataw at tenam na kinggabun. Dapat kabud mitanamya iti at tinubo. Maging pekamaраgulyang dili karing sablang gule. Mikasangaya, yang mga ragul, uli nito, makapamyalela ring ayop karing sangana. Manarali Jesus karing tao, king kapamilatan ding dakal at alimhagang kawangis dareti. Agpangking abot dang intindian. Eya menaral karela emo sa ginamit talimhaga. Dapat ning alaneng kayabe nunenu ring kayang alagad. Pepalino na karela ing kabaldugan ding talimhaga. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya paabak po kekatamongan. Pwede tala pong pakigirit ng kasiping tamo, maya payabak, kapatad. Ing tema na po ning kekatamong ebanghelyo, ngeningaldo, patience. Kapibabatan, kapagpasensyan. Ing pamanyulong, ing pamagdagol, eya pamaligwanan. Dadalan yang proseso, eya pamareplan. Atintang kasabyan king amanong English, slowly but surely. Inya naman, karetang talimhagang mesambit, ngeni, king ebanghelyo, may ngari mo king bining silbag, iya kararagyang maging tanaman. Step by step ya po. Mumuna, lumtoya ing bulong, kaibat ing buko, at kaibat ing pamaglaman ning bunga. At potang ing bunga, matuane, kailangan na ning palutan ning menanaman. Nature has its own way, at inyang sariling paralan, at inyang sariling ritmo, a kailangan tamong respetuan. Makanyan mo naman king butol ning mustasa, ang matuturing pekamalating dili, karing bini. Potang mitanamya king gabon, maseseya, tumubuya, at maginyang pekamaragol karing sablang gule. Biyasa ka sang manenaya, mi bata, akit mo ing maging bunga na maragulya. King mumunang pamamasa, iba't king sulat karing Hebreyo, nga nang sasabi, kailangan ing mibata kayo, ban ato paranyo ing kaburian ning Dios, at kamtan ing kayang pangako. E kayo mamalagwa, e makakwaking bilisan. Igalang tamo ing proseso. E wari, karanasan tamo, patse nung kapilan me pamalagwanan ing metong abage, karin lakwas mga diskaril. Karin lakwas maging palpak. Ing obrang pemaligwanan, o nanumang bage dadalan king mabilisan, asahan mo, lumtong alang kapararakan, alang masanting akalulwan.
ing nasing sesesen mo, patse pemiglame api, pemiglame king tangab, uling buri mo agad yang maluto, lultoyang magadtu. Eya luto. Ing meto ngayanak, patse pemiglame, buri mo agad magineng mature, i-deprive me, kareng bage asukat ng araranasan ning metong ayanak, mi kamaragulyang problema king sarili na balang aldo. You simply have to give time to your children to grow up. Ing pengari, otang biyasayang makapagpanupaya, mi bato, at baluneng intindyan ing kayang anak, agpangking pamangailangan na this will even provide a better atmosphere, a better climate to bring out the best in him or her. What to do? Nang minsan daratang itang oras ay etala ay intindyan. Eda pakiramdaman ing buritang malyari karela. Eda pamintuan ing sasabyan tamo karela. They will make mistakes, but I guess that is part of growing up. All they want from us is understanding, support, guidance, encouragement, and acceptance. Lawen yuman neng kaipin nung sano det ang anak ameging sakit buntok tamo, datang ing panahon ilaren ding mamitbit king pamilya tamo. Bakit? Uling ikayong pengari, ikayong malugod karela, migpursigi kayo. Mibata, kayong itanam ing mayap abini karela, ang ganaking ikwa ng dinagul, mesese at memunga. Good things take time to grow. Agyang king pamagaral, nung bisa kang magumpisa ka, king basic, kamamalagwa, bagya-bagya. Ing kanong tanaman ang mabilis tumubo at dagol, masanting aklasi dutong. Ing meto nga maestra, nang misan frustrated ne kareng estudyante na, nang kay matamadla, ela makiramdam king klase, mababala pa akakwa king exam, bisaneng sumuko. But because of her patience, lawen yuman, she will be best remembered by her students because she served as a good inspiration to them. Tangalandang maragula bage, inggewa mong kayapan karela. So the gospel stresses the value of patience. Muna, king sarili tamo, let us be patient with ourselves. Nengkay, alitaya man aintindyan ning sarili tamo, agad tanang magbusit at mimimwa, as nang kababo kanyan, ing sangkan, let us practice the art of taming our emotions, our anger. Let us practice discipline. Potang atsuna ing sistema tamo ini, malagwa tanang makapag-adjust kareng aliwa at sigurado mamunga ing pamakyabe tamo karela. It will start from a small and simple beginning, but it will end to something great. Like the mustard seed, when it is sown in the good ground, it will spring up and becomes the largest of plants. Ngini pong Aldo, kaluguran kong kapatad, pag masusyan tayo, ing kapigaganakan ng San Juan Bosco, balo tayo, king telakad ng kongregasyon, Salesian, para king ampunan, at aliwa mo ito, balo taya naman king pigkalub ng kasuywan, karing kayanakan. Nung lawen tayo ing biyena, inyang mumuna, mi bataya, diling migumpisa, king kasuywan ang pong ministry na kareng kayanakan. At bagya-bagya, iting kasuywan di nagulya. Uling dakalya ay inspired ataw, king mabilog ayato. San Juan Bosco,
started his mission like a mustard seed, but later on, his mission became a worldwide phenomenon. Saint John Bosco planted a seed to the hearts of the people he inspired and motivates. Makanyanya naman ing apong Gino, kaluguran kong kapatad. God plants a seed that produces another kind of seed that we ourselves need to sow. When God plants a seed, we need to take care of it if we want it to grow. Saint John Bosco was kind enough to invite the young boy wanting to get warm into the church and give a warm meal to the young orphan who was hungry. From this came the seeds that developed into an orphanage, a school system, and a congregation, among other things. Kaluguran kong kapatid, let us pray, my dear brothers and sisters, that we might recognize the seeds that God plants in our hearts, ing lugod, ing pakamal, ing kapibabatan, and take up the challenge to take care for them. There is no need to be afraid. All we need is strive to do our best and believe that even as we sleep, God will work His wonders and help us make that seed grow in our hearts, now and forever. Amen. Kaluguran kong kapatad, manalangin tamo kingigpa, ning pakalulu at Diyos, ning sablang pamamatula, at ibuklat para kay katamo king puso ng Jesus, metong alang hanggang kalam ning lugod. Nga tamong manalangin, puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para king Santo Papa at ding Obispo, masigasaglasan ng magobra para king kayarianin Diyos, keti king yato, kambiyaning masolong lugod at matinding malasakit, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para rin sa blang pari at relihiyoso, itagulaling dasana ing kabilugan dang biye, king sagradong puso ng Jesus, sentro ng divinong lugod ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para rin sa blang pamilya, imbalang galame at alasas na sana, ing lugod ng Jesus, king balang metong karela, at mi biyebiyela king tunay lugod at pamikaintindi, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para kaya katang makatipong keti, king lugod kang Jesus. Manakita sanang sikanan alub, maglarin ka rin sarilitang kasalanan, at manakit lugod, ban makagawan dapat kapamayaran, para kayong palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Yiniyadwan tamin sarilitang kapagnasan, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Igpaming at syubanwa, sinugat miya ing puso ng Jesus sa kekang anak. Dapot pigdala na keng kapatawaran at grasya, sa upan makeng patutuking lugod mi keya, at maglarin ka rin kekeng kasalanan. Itiadwan mi kapamilataning sagradong puso ng Jesus sa anak mo at ginumi. Amen. Amen.
Manalangin tamo kapatad maiting kakatamong Dawud matanggap yarapaning Diyos igpang mayupaing totoo. Tanggapanes saning ginuy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang puang ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O banalaig pa, malugod mo sanang tanggapan iting yayain ning balayan ape pabanalan mo. Yayampang miyakeka bilang kapigaganakan king ligayang pigkalub mo, karing kekang banal at alasuyo, alangalang king pamakiyabemi, kaniting banal akasiwan. Apatutuanan mi sana king biyemi ing lugod mo, itiyadwan mi king kapamilatana mo rin Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kayo. Itasyula rin pusoyo. Makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ang puang matulog. Tunepin karapat dapat ang puang matulid, sukat ang puang makakabos ing puriyan ng puang pasalamatan daka, kapilan man ang puang nukarinman, o Ginoo banalig pa, Diyos amalugod ang puang maganaka. Uling bistaman emo kailangan ing puryanda ka, makanyan man metong akalam ing pigkalub mo, ing ika pasalamatan da ka, ang pating pamipasyag ming kapuryan, makaragdag king kamalan mo, dapat makasulong naman king kaligtasan mi, king kapamilatan ng Kristo, ake kaming Ginoo. Ya ing pupuryan ning yato ang pong banwa, yaing daralitan ng mipnong tula, ring anghel ampong arkanghel, king suwalang alang kupas, ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan,
Ulinita ipanigapumi, itugtog mi ng espiritu mo, antiboing titipang ambun, karetingayin mi, ban pabanala at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoming Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaw ning biyena, king pamaylasang pong kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, at ngana, pirasune at dinwang na iti karing disipulo na ngana, puanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinuwaning kalis. Pasibayo pepasalamatan akat pinuri. Dinuwang na iti karing disipulo na ngana. Kuwanan niya iti. Ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon alananggang tipan. Ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kanita, mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayanan po ning pangasubli ng mebye, daraon mi kaiting tinapening biye at ing kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka, ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kami ng timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto iyato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang pari ang pong diakono, ading sablang tapat susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapadadming aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapad dapat magkamit king biye alananga, bankan benang ningwa na Birhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring na apostol, ading sablang banal,
San Juan Bosco, ami biyebye kalugod-lugod keka, king keka banding panawon, apurian ng pong apaligayan da ka, king kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat pong kaya, kagum ning banal Espiritu, king sablang parangal ng pong ligaya keka, o Diyos ikpang mayupaya, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan ng pong lugod kingig pa, karingamanong tiro na kayakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok, o ikpa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kanigaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing Ginoong Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, noning pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, lain meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe sana kapilan man kaya kayo. At keka. Yagpang tayang ening, waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya katamongan.
Oining ginutang Kristo, ing makaibiyetune kapayapan at kaligtasan kakatamangan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunaning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amano mo kumayap nako. Aku
Oy panglubos mayupaya, iting banal apamang natinggap mi, ipanabang na sana kaya kami ing kasaupan mo, banking pamakitulad mi kang karing santo mo, apakilala mi king pamibiyebe at dapat mi, ing lugod karing kapatad mi, ating aslag ning katutuan mo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sagli. Announcement po. Sa linggo, ikadalawa ng Pebrero, ay ipagdiriwang natin ang kapistahan pagdadala ng kay Jesus sa templo. Ang ating pong mga misa ay sa ganap na 8:30 ng umaga at sa ganap na 6:00 ng gabi. Lahat po ay inaanyayahang magdala ng kandila upang mabasbasan. Pangalawa, diamante ning matuang bale. King daratang pong Hulyo, pag masusyane po ning kekatamong seminaryo, ing Mother of Good Counsel Seminary, ing 75 banwang anibersaryo na anting preparasyon para kaniting daratang anibersaryo. Ding core group kambe ng among Daniel Baul, ing procurator, manyawad lapong saup kaya kayungan, para king kapupusan na ning rehabilitation at renovation ning buong seminaryo. King alagang 100 pesos, may kasaw tana at intapang tsansang manyambut. Deni po ding prices. First prize, 500,000. Second prize, 200,000. Third prize, 100,000. At 10,000 pesos, consolation prize kareng Apulu Katao. Dakal pong dakal asalamat, king kayong lugod at saup, king katamong seminaryo. Kambe na pong lubos kagalang-galang Florentino G. Labarias Didi, lubos kagalang-galang Pasiano Aposeto Aniseto, ding core group at iamong Daniel Baul. Bibyemi po kaya kayo ing kapasalamatan at panwana na katamungan, pusana ning Diyos. Maraming salamat po. Ing seminaryo po mag-celebrate sa kanyang 75th year anniversary na po ning seminaryo tamo.
Kung wala pong seminaryo, wala po tayong pari. Kaya magtulungan po tayo, no? Tulungan po natin ang ating seminaryo at marami po tayo dito sa Pampanga ang mga nagpapari. Sana isa sa mga anak ninyo ay magpari. Dahil kung walang pari, wala pong misa. Sana po karinganak yo kaya apo yun panikwanan yung pangadila bang kanita ting magpari. Masan the greatest gift of God to a family nga ng St. John Bosco is a priest. O ito po yung sinabi ng St. John Bosco in pagmasusyan tamong eni. In peka masanting diling regalo na ng Diyos king pamilya, iyapin po yung metong pari. O ito po. So sana pangadita mo dakala pa pong magpari. Kadwa, deta pong bisang mangumpisal, atin pong papangumpisal, kabang magmisa tamo ti pong papangumpisal banda ka rin. In kumpisal po, metong yamo na naman, tanda na ni nga pong ginon. Uling ita mo, malyari ta palang manyawad kapatawaran. Uling iya po, mapamakaluluya, He bestows mercy. At karing taong sisisi karing karelang kasalanan, malyari lang may patawaran king kapamilatanan ng pamangumpisal. Katlo po, no nga kakitsuring TV monitor, oren po makabili nila. So salamat po karetang sinaw. Dakala-dakala salamat kaya kayo pong sasaw kay nga po shrine. So, kaya kayo nga po sana kalupa ng apo sinuyo yakya katamo. In devotion, panay ko pong sasabihan, devotion is imitation. Nung nanong gagawa ng apo kaya kayo, makanyaning gawan tamo karing aliwang. Emuitang mangadi, emuitang sisimba, emuitang pasalamat, nunay sunduta mo itang kayang pakalulu, kay batamong tinanggap tamo po sisinop ini, kailangan idake tamo karing aliwang tao, makanya niya po in deboto ng apo. Tamo mo manyawad kay batsakmalan may pamulsa mo kaya kaya mo alipo, kailangan si Sherme, karing aliwa, niya kailangan po uling iti maging sentro ng pakalulu, para karing kalulu. Amen? Sentro nening pakalulu, manyatang pakalulu kingapu, pero kay bat nanita, o ita mong mamye, para karing kalulu. Pakalulu, para karing kalulu. So, hindi po dakal po salamat kaya kayo, lawen nyo makapagtaka o ba't balang Biyernes karakal na rin sisimba, at ita mo po, dakal tamo agawa, ingyato maging mayap ya maging masanting yan nung ita mo ngan magobrata mo, kawuliyo po, ipakit siya'y Kristo, iya po, king kayong biye. Ipakit siya, anting katolikong Kristiyano. Amen. Talakad tamo po para king bendisyon, inginuman tabi kaya kayo, manalangin tamo, o malugod apong mamakalulu, pisyag mo kambining banal a krus, ingalang kupas alugod mo, king balen ay niwi mo. Pakiramdaman niyo po ding panigapu at panalangin ding balang metong ke kami, lalong-lalo na ding at syungyen ni Keti, ding magmasusi king aldoning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aliwang lugar, ding mag-bar o board exams, ding masakit at makikapanandaman, ipagkalubyo po ing kayadwanan, alalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapan dang mipnong kapasalamatan, ing kalam na ayating hutang alub, ababalikan da kaya kayo. Ipabendisyon nyo lang naman po reting imahin, rosaryo, kandila, laro, akarelan darala, bansesen, ing lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakada sana ing pangako da king binyag na
ika mo bukod ing karelang luguran at suywan anting Diyos manggaman king alanangga. Birhen ning Lourdes, ipanalangin mo kami. Apong mamakalulu, Pakaluluan mo kami. ing ginuman tabi ke kayo. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding ke kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne, umena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Amen.